সুসাইড কৰিবলগীয়া হ'ল তাই সুসাইড নোটত লিখা আছিলে যে তাই আমুক দুজন মানুহৰ নাম লোৱা হৈছে এজন আৰ্কিটেক্ট তাৰপিছতে এজন কণ্ট্ৰাক্টৰৰ নাম লোৱা হৈছে কিন্তু আজিৰ দিনাখনলৈকে খালি আৰ্কিটেক্টজনে এৰেষ্ট হৈছে সেই কণ্ট্ৰাক্টৰজনক কেলে এতিয়ালৈকে কিবা কৰা নাই কেলে একাউণ্টেবল হোল্ড কৰা নাই অলৰেডি তেওঁৰ নাম আছে সেই সুসাইড নোটত তো সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে ini nitum ladak non kang ni prong lake nitum justice sarkar pen kehang nang ko kalam ta lan lo BJP sarkar bang lo pute di ini tum angjir asoingjir tum epai tum same ake jok bang lan su sia ke melong po puchi matha athema BJP tum ake hang mate ase ke thepen kaninge ai slogan bang ke rada tum long सरकार रंगवें को पुबांके कुपिलोमा जे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हाला सो स्लोगन में चलांग के बा तनोनी तुमलांग एदलो पुलते एपाई तुम फान इंजिर तुम फान इनी तुम फान होंग के दाम लाइस तमे नोना दिना काय बांग के फेरे में इंडिया अंकांग पिचत कली लद्दाख असम चत कली इली तुम हेम थिकुप लोंग कार्डिंग लोंग मतमे नोंग के चिफरे में ha ang bo lo mane phan dam pen ajo phelo hile pen ab dam lam ta he mane phan lason rep kuri de ta ho chulang rem de ta ho ko ha son mila ro hang pi pen dang lo non ko ke bang thu bang ke non da tang tipi ani si anjuli purthi pu ha ki ko bukayan lo amra jan rong ta soi bosor so pha la ghotna dupi non recently bang ke je Yoshita Das ino sakuri ke klama bang phi ji to alang Boga pressure pen lone kupilone lai pen joinesi munit ke ne ka pran cheni tungte bachi pati te ne tungge matha dabla hamlo je inut jitu architect phan bang ne object sidala jida contractor phan ne contract bang pia background tong done ala stame rasilhai ka do ka proper inquiry ke long je phan edi so ponsi sibai inquiry donangi lalu potya puria la tum puno la pen jitu injir tum pustame justice long le lapen ladai tum la ote pilama ala just mita ho jai putame chudula swahem tame nili jitu dima sage dam hudam ala tak jimsu me mela dakta ala tak koson donge pathine lapen non ala nomra tang tipi dandagat tame lai an tame ni tum han de justice long pu jongsi sibai inquiry dolo pulote lasi ladak la tu lai chot kali jitu langer lupote Assam chief minister tame je kipu dola 2021 aninkan antame je kupiloma crime rate jitu rape edi 40,000 an jitu kibado lanchi kele roglo la pen as per national crime record halo so national crime record lo polote je schedule caste tum phan rape cases edi 37% an ki barhino 37% an la pen langnam lo pote Assam along tame non January chiklopen non July chikloan 2024 edi hala dak soy mang bongsi 580 cases rape case to la bang ke record ka ve kewang he kiche thana he tumbang ke a hisab belang ko an tong ke le pone la lang lo pode fere me biti bachao biti paro kali biti ka tuman kali borbad dil la dak itu thek long fe la si la dak karbino Thomas council tame non la Yoshita Das ason hebi akes any time doji nali tumang thalo lagi nali tumhana pachi la any time do ya thema tuliram rong ha council ki chari ke di council along la son si work pressure dola ki pachong hulo ka kam si claim hala so pachong hulo ka kam ke claim jo ni si council long bank ke non bank ke liabilities ta 200 crores bablo 200 crores bablo pote aprang nili tumki chari hudak exi ma tumdo hala so hodlang lo pote matro 20-30 crores liabilities ke do first sub second habang lo pute lai ke sob neutralize liability lai ke kado kawe hisab mukha mili liability non bang kali 200 crores liabilities kuna pelo laki tupo lai poisa lanse balance nasi dolo tangka poisa jong si dong alang ipu jong si non revenue bar hiping lo pute lai tangka poisa na lo niki matha teng jama medalo lai tangka jama medalo pute mo inquiry dolo polote officer tumke thipo thilo pola la tum non sonjo Yoshita Das son suicide that polote kumal responsibility ke anpo
Lasi nitung kematha ni serious big lapen council bangke aman morjoda bangke di aprangson kalilo. Alang bangke tangkap poisa gerang ni alang nasi pathera lapu council long jitu integrity a prestige edi kosonsi 6 schedule status edi kipathi mala banglang le. He is only after money. He is not at all interested to protect the integrity of the council. Laso prestige bang kirakhi ningange. Lasi chumeng dilo je la Joshita Das Thomason akis ladak avidet nangji lasi ladak Joshita Das Thom phansi ba inquiry kuria ki demand logasi ladak tuliram no hage corruption kuri je financial anomalies ki do pata bi CBI inquiry kuri nai ke BJP sarkar jitu kido sia घटना बमति law and order tombang ke government atum kupisi jitu direction do kupima alo in ekikuri hadi hala tumbang ke hala soteng si follow tala dak jong si government atum sarkar ki chari tum jong si strict follow te badha dolo pote inquiry same proper pidet la si free hand pina po inquiry buhilo follow te nona bank ke ladak bank ke jitu BJP sarkar bang det pe na bank ke kona lo four pillar of democracy ka ke karjap ke long lang ke non judiciary nata velo executive nata velo la pentu jitu analitum la media nata vedelo ke la si kimat ha nahi kado kabe ta ki parsing nahi do la pen kapre ka meeting long jong si la haya lam ar julo kulong te bang law and order tum ami thanga kam se claim bom lo tang sai ke long be ko si ku to kisita la so answer bang plan te de la so lam nang ni pakla rikta isi alam bang ke kimat ha nahi bang la lo ajab non BJP along dolo pote adi non le corruption ke do tuman da adi hala kupia sap ne lang tum noi sia detergent do hala pensi kado goi cham lapo pangthir lapeti hala sonman me de ji pe nali tum hana julo la son si man bom lo ke national level of the melan ana घटना के दोरी हल है तुम पिनी अनिता आकांक्षा आईपी हाला तुमन ने माने ने के रसन डॉक्टर si डॉक्टर चिपलांग तो sta alang tum claim no Naso record ke dui fan ke nili tungke protest bom po moani si apor chelar lo plote alang to government da permanent kali pithelo aja ta permanent ave rasa ning ke haling asan kemang ne nona bang ke la tum bang ke richo son tuliam ro hange richo se chitin ke hala so richo chitin son matha nang ne he is not everything democracy long ke public is everything the power lies with the people of Karbi Anglong and in general lasi individual lang ave lasi lang matha nai moani sia kang sai dui ajad hinstame apen sa la dang so alam nang di so lang do Karbi ara da pan non la so kotona oti de lo la pen next ke bang di lang pan nang de kar so lang do Karbi ara da pan pachining tung nang di hin pe jate kido ke tha ko som se mane ke dam nai pine nai non BJP adina kai ho la so na ki sung theglong bo me joine api apo Isu ingkir tum stame nahok le dam do stame cherok tok nai lasi lasona dim bang dam de ne ot place ot time bang nahok damang ne muni dang lum che donangi la pen ot place pulo te piloma munit kawe jo phire me lahaya dim edi ba kang ting pethe lahai dam de sime nonili amata ni somardo ajo kang ting pethe nahok ta padam de athema BJP adim huthang security ave lason si tum theglong la pen fil la pa ghatna stame do bomlo Jindabad, Jindabad. BJP, hi, hi. Hi, 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 hi. BJP, hi, hi. Hi, 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 hi. We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. Justice for Namada NDP. Thank you for you have come to receive our memorandum. We are submitting this to the Governor of Assam, Raj Bhavan, and I will read out the content of this statement. To the District Commissioner, Karbi Anglong, District Ifu, dated 27 July 2005. Memorandum seeking CBI inquiry into the murder of Namrata NTP and the suicide case of Joshita Das Moigao, PWD. Respected sir, read undersigned on behalf of Karbi Anglong District Congress Committee, KECC, do hereby submit this memorandum
seeking CBI inquiry into the murder of Namrata Ingtipi of Ingtigao, Dendaghat, Karbi Anglong, and the suicide case of Joshita Das, an engineer of Boingao, PWD. We vehemently urge upon the concerned and competent authority to initiate an early CBI inquiry into the above noted case for giving justice to the victims' families and ensure the law and order work in proper track and ensure women's safety in the state. We also demand a proper fast-track CBI inquiry and punish the murderer and culprit involved in the case as per law of the land. Your prompt action in this regard is highly solicited. You faithfully, for and on behalf of Karbi Anglong District Congress Committee, me, Roton Ingti, and the signatories over here. We look forward that this memorandum will reach to His Excellency. Sir, photo memorandum. Congress Jindabad! Congress Jindabad! PDP! Justice! Justice! We want justice! Justice! Justice!